Так, туғандар, ассалаумалейкум. Қараңыздар, авторынок Риомдың алғашқы шығарылыш Акимович YouTube каналында мен башқа жағынан кіріп атам. 5-ші сектордан баштадық. Ролик лайктардан басып, балчайты әмір қылыңыздар, қолдап тұрыңыздар. Башынан баштасақ, мынакей Ford Mondeo дейді. 2001 жылғы автомат екен, объем 2.79 дейді, расход без вложения дейді, 350 000 сом дейді. Туғандар 503 менен 37, 77, 37 менен. Мынакей ауалын көріп тұрасыздар, дөңгелектердің чек-чекті қалпақтарын тағып тұр, өзінің өңі серебристі екен. Мынакей 5-ші сектордағы уналардың бағалары қандай болып қалды, қаншадан болып атап, егілі авторынок әмелі темасы жөнді шул каналдан бұрысы келечек шығарып тұрады, иншалла. Кеттік. Әкем о тап-таза шектеген Матизді қарағылач. Яқшы на продажу пакетта кейіз қойып тұры салонғач. Матиз 2010-08 гидравлика есть, 240 000 торг есть. 707 менен 86-00-09 қарағыла. Ішіне қарағылач. Пакет кейіз қойып тұр дегенім. Атак, велюр тряпочный чехол, механика 5 штука дейді. Авал ұшында екен. Өзінің вишневый. Қарағыла. Матиздің жанында Гетс 8 машина туғандар, бұл рынокта өте көп, ошон үшін бардығын көрсетіп бергенге жетпейді оқшойыз, поэтому мындай қолдан келішінше Гетсті көрсетіп қойылы. Гетс емес, бұл Chevrolet Spark екен. 2009, пробег оригинал дейді, объем 0.8. Жақшы авалда кондиционер бар екен, обвес, арт жағында типтроник дейді. Бағасы келішін бада 0707 44 58 05 менен. Панельге накид қарғыт қойып тұр. Авал мынаке өзінің қызыл, қырғыз учетті. Қалпақтар кейілген, багаж ашық. Автомат коробка. Авалын көріп тұрасыңар, газета салып қалып. Құйылма дискаменен Матиз 2. 2010 жылғы бұның ділі объемы 0.8, автомат коробка кен 270 000. Басы торг бар білбейіз. 0704 44 58 05. Шота моғы өкі бір оқшайды. Номер оқшаш кен. Бір кешінек кен. Скорее всего, қарала. Бұл Матиз екен, арқы Chevrolet Spark. Ошол. Қалаңылы, Матиздер олып кетті, туғандар. Мынаки Chevrolet Spark'тың жаңы кузовын бір көрсетіп қойыншы. Атайын Қырғызстандағы қарындаш бір туғандарым үшін эксперт паркын ұсыныштап кетейінші. Бұл парк Россияда 8 жылдан бері мыйзамды іштегендіктен қауіпсіздікқа жана тұрақтылыққа кепілдік береді. Парктың комиссиясы суткасына болған 55 сом, же буйрутмадан 4 сом, же болбосо ошол эле буйрутмадан 2% гана алынат. 24 жетіге техникалық қолдау жана жардам көрсөтүү. Каалаган банк картасынан комиссиясыз акча каражатты чечип алсаңыз болот. Ийгиликтүү катталып, фото көзөмөлдөн өткөндөн кийин сиздин баланска саламдашуу бонусу катары 100 сом түшөт. Досуңду чакыр программасы менен дос жар жакындарды чакырып атып өзүңүздүн келишиңизди көбөйтсөңүз болот. Андыктан бардыңыздарды эксперт кына чакырып кетем. Көрсөтүлгөн телефон номерларга азыр байланышка чыксаңыздар, адистер бардык суроолоруңуздарга жооп берет жана ошондой эле тез арада кошулууга жардам берет. Свежепригнан дейт, бул Кореядан келген окшойт. 2020 пробег 74 000 болуп калыптыр, 590 000 сурап тур, 559 06 66 61. Мынакей жаңы кузов Chevrolet. Пока оформление болуп элеккен. Силер походу биринчи хозяин болосуңар. Опа, бисмилля. Пленка чапталган, автомат коробка, кондиционер бар экен. Шо, эки алды электропакетка. Велюр тряпочный чехолмен. Парктрониктер бар экен алдында. Бунун жанында кып-кызыл болгон Матиз автомат Корея дейт. Авалы четкий дейт. Полный электропакет 390 000. 2008 жылкы 702 89 09 67. Эй, бул Матиз канча болуп калат? 3 болуп калат. Титановый диска менен. Билгендер жазгылачы. Чехолдун дерскийин салыптыр, бирок. Чехолдун дерскийи салынган. Рульду көрүп турасыңар, автомат коробка, кондиционер бар. Сонун, бул тарап менин билишимче жалаң эмелер экен. Матиз, Chevrolet Spark, BMW любительдер үчүн да мону эле бир тартып коелу. BMW канча экен бул? 34 экен. Пробег оригинал 94-жылкы 2 ванус экен. Так, $5600, 705 31 35 35. Торг бар экен тугандар. Карагыла, куюлма диска. Өзүнүн өңү бул темно-зеленый болуп калат окшойт.
Yokohama деген резинка салынган. Выхлоптар бул жакта. BMW авалыганда болуп калды экен. Кузов таза, чөткей экен. Желающийлер тоже көрсөңөр болот. Nissan универсал кызыккандар үчүн болсо, универсал дегенде таза иштейсиңер бул машина менчи. Магазиндерге бир жерге. Nissan, это что за модель? Примера Pro 11. Nissan Primera Pro 11 дейт. Объем 2 дизель. Прошу 400 миң 505 98 29 98. Расход 4-5 дейт. Коробкасы механика туганда. Өзүнүн серебристый, ручкалары хром экен. Все в родне. Без вложения, да? Да. Ушул жеринде гана дефект бар экен. Шпаклевка, ничего нет. Шпаклевка жок. Карап көрөсүздөр. Жанагыл доставкаларга, магазиндерге, там эмелерге торговый агенттер болуп кирип алсаңар өтө сонун. Ичини хром ручкаларын айттык. Так, чехол салынган, көрүк салынган. Өзү негизи велюр тряпочный чехол экен. Механика, бул штатный мафону, бүт бардыгы бар. 4 тең айнек электропакет экен. Так, капотты көрүп турасыңар. Таза жууган окшойт. Чек-чейт. Бишкекке будет или где? Да, мотор привозной, неделю назад поставили. Могуну привозной бир жума мурун коюлуптур тугандар. Свежий келген. Свежий келген. Mazda Cronos 626 480 миң чакырым жүрүп койгон, 94-жылкы механика, расход 6 дейт, объем 2, срочно келишим баада 707 51 61 10. Ассаламу алейкум, сыр болбосо канча баасы? 190 болсо бербейбиз, шыр. Машина каякта болот? Бишкек. Каякта? Бишкек Нарын. Караңыздар, коюлма дискада 190 миңге бербейт экен. Келишим баада. Аке арчагы. Карап көрөсүздөр тугандар. 4 тең алды электропакет. Механика. Так, бул жерде эмне? Opel турат, Mazda турат. Мондай бир минивенди да көрсөтүп кетейин. Бул Volkswagen не дейт? Caravella дейт, T5. 2009 автомат, дизель, турбо 2.5 объемдо. Так, прошу миллион дейт. 772 40 62 63 1 миллион. Караңыздар, 1 миллион сом. Өңү капкара, по кузову. Ундан чамча жерде лак өттүр, штампованный дискада. Могу хром выдвигаться өтпөй, билбейм, эшик ачылганда. Карап турасыздар. По кузову экен, иши кандай экен? Билбейм. Универсал Subaru'ны көрүп коелу, тугандар. Бул дагы 3D номеру басылган, золотистый куюлма дискада, автомат коробкада, кожаный чехол. Subaru Legacy 2002-2005 объемдо без турбины дейт. 410 миң сом. 559 88 76 88 менен. Капотта ушундай эмен экен. Универсал Legacy үчүн. Эски кузовдор. Так, клиренсы бийигирээк, CR-V издегендерди, CR-V'га кызыккандар үчүн. Караңыздар. CR-V'ны мен бир досум жакшы көрөт да. Так, бул пробег 200дөн нары экен. Так, 2000-жылкы 2 объемдо, столик на месте дейт. $7,999, почти $8,000. Торг уместен дейт. 0,223 40 00 48 8-9 расход кылат экен. Караңыздар. Механика, велюр тряпкада. Так, руль, чала мультируль, Android монитор коюлуптур бунун ичине дагы. CR-V запаска багажда экен. Golf тройка кызыккандар барбы? Golf тройка 97-жылкы 1.8 моно 400 миң сом, 0990 37 48 88. Темно-зеленый Golf, литый дискада. Тонировкасы бар. Абалы жакшы тугандар. Абалы жакшы. Кузов таза. Краска болгон бул, кандай болгон? Карап көрүсүздөр. Номерлерин айтып атабыз. Бул автомат дейт. Audi A4 дейт. 96-жылкы объем 1.8, бензин, газ, автомат 340 миң суралып атат. 0709 11 89 72 менен. Темно-зеленый тоже ушул жерде Audi A4. Каратыш чехолдор салыныптыр. Өзү негизи тряпочный экен. Автомат коробка. Руль приятный, кара. Торпедада накидка бар. Титановый дискада. Audi A4. Ол Мерс бирок чек-чейт коюп тур, 210 караңыздар. 210 Мерс. Куюлма дискада. Так.
не дейт 2000 жылкы пробег оригинал 3.2 бензин плюс газ в образка дейт. Так, расход 912, авто в хорошем состоянии, без вложений. Подогрев сидений, кондиционер, полный электропакет, люк. Басы келишим бада 0700 менен 83 88 66 автомат. Так, басын айтат екен, ассаламу алейкум, что стоит? Что просите? 9000 просите, да? Көріңіздер, автомат коробка, мультируль. Цвет какой будет? Темно-синий, да? Синий салонда. Синий, да. Велюр тряпка, да, туғандар? Салон тоже бүт синий екен. Өңі серебристый. Окей, 210 9000 дейді. Қараңыздаршы. Ха-ха. 9000. Эми по-любому торг болса керек. Жыла берели ақырын. Мондай Passat'ты да бир көрсөтүп кетейин, Passat'тар канча болуп калды экен. Таптаза жакшы абалда Passat экен. Passat B3 оригинал дейт, 93 жылкы механика, 810 расход дейт, 2 литр дейт. Баасы келишим бада 703 90 09 82 42. Кып-кызыл кара пластик эмелери менен. Могу сиденьялары өзүнүкү эмес. Сиденье өзүнүкү? Отургучтары. Ушундай алынган экен, караңыздар. Өзүнчө эле бир кенен американецтердикиндей кенен экен да. Механиканы айттык, мафонду көрүп турасыңар полностью. Так, пробег 265 000 болуп отурат, руль приятный, торпеда полностью механический, айнек көтөрүп жүргүчтөр. Арт жагы болсо, арт жагы деле ошондой эле кожа. Кенен экен, могу арткы адамгач тизе жагына. Туп-кызыл. Карап көрөсүздөр, авторынокто. Ого, дисканы карагылачы. Мен момда диск алам деп жүрөм да. Golf тройкагачы. Бирок Golf тройка эмес, башка машинага. Golf тройка 93 жылкы, объем 2, $5000 дейт. 501 56 21 11 автомат коробка. Расход 10 дейт. Очки менен темно-синий көрүнүп атат. Кичине баклажаны бирок эмеде бар экен, ат жанак. Авенсистин эски кузовун бир көрөлүчү. Авенсистин эски кузову 2002 автомат 1.8 бензин плюс газ. Так, 695 000 сом. 550 07 88 73. Так, титановый дискада. Ачким чечкенде темно-зеленый эмес, жөн эле бир башкача өңкөн болуп кандай болуп калат. Абалы жакшы экен, кузов таза экен тугандар. Ичинде эмне ачык экен? Ачык экен. Автомат коробка, ручник көтөрүлүп турат. Рульда оплетка салынган, кондиционер, накидка салынган, тряпочный чехол, көрүктөр. 4 тең алды электропакет. Ушул. Тагы жылалы. 210дорду жакшы көрөсүңөр по-любому, туурабы? BMW көрбөй аттым эле, мынакей биринчи BMW 3D номер менен 5-секторда алгачкы BMW. Бир көрсөтө кетейин. На обмен дороже дейт. Көрүп турасыздар, BMW 545i E60 дейт. 2003 жылкы автомат коробка, 4 объемдо. Так, тех состояние в отличном состоянии. $8500, 505 48 88 92 менен. Кап кара BMW. Бул кузов канчанчы болуп калат? Самурай деп коебу буну, же эмне дейт? 2 выхлоп экен артында. Бул 210 Mercedes кандай болуп калды экен? Сатылат да? Так, 3.2 объемдо 96 жылкы автомат коробка, 340 000 ары, пробег оригинал дейт. Японец, кондиционер бар, отличное состояние, 460 000 сом, 555 менен 29 Литый дискада экен, кожа салон, хром ручкалар менен, мультируль, автомат коробка, полностью электропакет, мафон бар, ортосу дерево, прибодо, накидка салынган, өтө сонун. Память сиденья, жемне, регулировка сидений. Эшик экен. Арт жагы тоже кожа, кенен. Потолок, люк бар экен. Подлокотник бар экен арт жакта. Ушул 460 000 сомго. Торг болсо керек по-любому. Карап көрөсүздөр, серебристый. Sonata турткан ол жерде, Sonata. Газ экен. Hyundai Sonata New Rise дейт. 2017 автомат 2 объемдо 810 расход менен газ $10,900, 508 16 27 94. Серебристый куюлма дискада, арт жак тонировка болгон, ичи ачык, автомат коробка, мультируль, полностью электропакет, блокировка, разблокировка, иши кылып полный эле эме окшойт. Люк жок, кожа салон,
кондиционер, климат контроль иши кылып. Так, пол таксованный экен. Арчак кандай? Артка абал ушундай. Хромдор көрүп турасыңар накидкаларда. Кузовда анча-мынча дефекттер бар экен. Ушундай экен туугандар. Таксованный Hyundai Sonatалар $10,900. Дальше кеттик. Camry'nin аналогы болгон Lexus'ду карап койгулачы. Windom кузовда туугандар 2004-жылкы пробег, оригинал 3.3 объемдо, автомат коробка, абалы өтө жакшы дейт, монитор бар дейт. Артты көрүү камерасы бар экен, кондиционер $9,700, 500 менен 543 номерине байланышка чыга бересиздер. Серебристый, литый дискада экен, хром ручкалар менен, кожа салон, автомат коробка, руль мульти эмес, Android монитор салынган. Lexus ES33 дейт. Темно-синий Mercedes. Темно-синий Mercedes, литый диска менен, хром ручкалар менен, бул деле ички салон деле өтө приятный экен, сразу могул сырткы айниктен эле көрүнүп турат. Так, Mercedes-Benz 2002 3.2 объемдо $8,500, автомат 501 33 38 13 дейт. Ичин тарт кое берелиби? Кандай дедиңиз? Өзүңүз деле бирок Mercedes-тин цветинде, анан салондун цветинде форма кийип алып турсуз, 4 тең алды электропакет, кожаный салон, мондай галстук тагылган, подлокотник бийик, автомат коробка, көрүп турасыңар, полностью накидка салынган, потолок люк жок, ушундай. Мондай подголовниктер көрүңөр, мягкий, приятный мультируль. Өтө сонун туугандар. Ева койруктер салынган. Арт жагы тоже самый эле Ева койруктер менен, кожа салон. Ушул желающийлер үчүн. Машина тоже Бишкекте эле болот окшойт. Мондай аккорд сүйүүчүлөр барбы? Аккордтун кайсы кузову болуп калат? Бул право руль, японец окшойт. Honda Accord 243 000 шақырым жүрүп койгон, 2003-жылкы 2 объемдо 8-9 расход менен дейт. 660 000 сом, 768 76 94 менен. Куюлма дискада, крылода бир аз лак кеткен, капотту тоже лак кеткен окшойт, бампердан чамча метр номер салынган. Повторитель поворотника бүскөдө да бар экен, ручкалар хром, иши кылып экен бирок. Автомат коробка, ручник иштейт, тряпочный чехол. Ошол 124 Mercedes'ten алыстыбай сразу көрсөтө кетейин. 124 Mercedes 290 000ден ары жүрүп койгон, оригинал 90-жылкы 2 объем куб дейт. 7-8 механика, 11 жылдан бери бир колдо экен. Ушуну жазып коюптур. 11 жылдан бери в одних руках дейт. 360 000 сом, 557 78 82 11. Караңыздар туугандар, 11 жылдан бери бир колдо экен. Өтө таза 124 алам деген болсо карап көрсөңүздөр болот экен. Жабык. Так, механиканы көрүп турабыз. Тряпочный чехол, руль жакшы, состояниялары, приборный панель тоже жакшы, накидка жок. Кайсы каналдан болсо? Акимович деген каналдан. Так, фит караңыздар. Ой, фит эмес, жаз экен бул туугандар. 2006-жылкы бул дагы без вложений, кондер бар дейт, рабочий $6,900, 609 000 сом болот экен. 771 21 менен 6-7 расход менен экен. Караңыздар. АППК куюлма диска менен, арт жагында тонировка бар, 2 алды электропакет экен, блокировка, разблокировка, мультирульдун ишин экен, обычный тряпочный чехол. Механика туугандар, Android монитор салынган, кориктер обычный өзүнүкү, потолок тоже ушундай, люк жок ушундай. Механика жазды биринчи жолу көрүп аттым эле менчи. Мынакей арт жактары механический көтөрүп жүргөн айниктердин. Желающийлер карап көрөсүздөр туугандар, жаз сүйүүчүлөр деле. Вента турат го. İşte мындай необычный өң менен адамды кызыктырып, Вента моно дейт. Так, 95 моно механика, 1.8 электропакет, люк, фаркоп, айрбак, мотор, коробка, супер. 245 550 97 98 61. Же болбосо экинчи номери 0226 10 2001 дейт. Так, очкини чечкенде бул зеленый эле өңгөн, тоже куюлма диска турат, арт жагында шторка тагылган, ачыкпы? Жабык экен, азыр ачып берет. Арт жагында антеннаны көрүп турасыңар. 2 тең алды электропакет экен, механика, полностью машинаны жылтыратып туруп, подлокотник бар экен.
Охо, қарап тұрасыздар туғандар. Даже люк бар туғандар. Люк, потолок қап-қара. Чехолдар салынған беге сиденьяларға. Охо, ат жақтылы электропакет тұрбайы. Буфер қандай шығат болды ке? Буфер. Қарап көресіздер туғандар. Вента сүйічілер. Емне бар бұл жерде? Глушитель спортивный бе? Телешкада тарсың. Охо, телешкада тартсаңар болады екен. Парктрониктер обманка өте бар ғой. Штейт негізі штейт қойса. Негізі штейт қойса болады. Парктрониктер деле бар екен. Необычный вента көрдіңдер біле туғандар? Болса мынаке, ушул вента екен. Көрдіңдер? Момдай машинада менікі бірақ универсал. Так, Honda Accord екен бұл. 200-2000 жүріп қойған. 2003 жылқы 1.8. Мотор привозной екен, автомат коробка, 8-9 расход менен 330 000 сом, 554, 54, 24, 54 номер менен. Штампованный диска, колпактар салынған. Темно-синий, жөн эле голубой өңдөгү автоуна. Арчактарда тонировка, мультируль деп койсом болобу. Кнопка бар экен, арт жагы мынакен. Кудду ушул менин багы Цивиктин кузовуна окшош экен. Базардың бұл жағынан кире беріштеле бұл машинаны қаралашы, бұл не машина ле? Срочно дейді. Toyota Aristo 233 000 дейді. 2002 жылғы 3 объемды газ, бензин, автомат 10-13 расходы менен жақшы авалда срочно 630 000 сом дейді. 536, 37, 38 номер менен. Құйылма дискада қызыл тормозной дисклерді бояп қойып тұр, ашық екен, ашық екен. Велюр салонда так, электропакет екен полностью. Монитор, автомат коробка, подлокотник бар, мультируль десек болады. Полностью электропакет, люк бар, евакуатор салынған. Airbag өт бар екен, кондиционер. Мынакей арт жағы деле. Соны подлокотниктерден бер екен. Қарап көресіздер, срочно дейді Арист. BMW дейді. 0759 номер менен, онда дискасы менен, штамп құйылма диска менен, қап-қара BMW. Полностью аквариум, тонировкасы жоқ. Қараңыздар, бұл BMW эмне болып қалды? 34-ші жыл, Е34 BMW, 95-ші жылғы. Так, он 11 дейді, механика, хорошее состояние, полностью чип, прошивка, самозарядка дейікшіне чүмбе қалыптың, $6200, 0995, 10, 20, 96 номер менен. Салонға көз бағалы, қараңыздар. Өзі негізі кожа чехол бұл, кожа сиденье екен, галстуктар тағылған руль. Мұна момдай. Механика, полностью электропакет, подлокотниктер прям эшиктин өзүндө экен. Аквариум деп айттык, көргүздөр. Тонировка жок. Механика экен, артка айнектерди көтөрүп түшүргүч, ароматты илип койгон. Жакшы, сонун. Жанагы BMW любительдер тоже карап көрсөңөр болот. Баасын айттым, номер телефонду уктуңар. Мына момдай машина меники тугандар. Бирок өңү көк. Бул абалы, сырткы абал меникинен жакшы экен. Honda Civic 98 жылғы механика 1.4 объемда, жақшы авалда, чистый салон без вложений. 320 000 сом, 554, 504, 44, 44, 67 менен. Қараңыздарчы, титановый диска менен, арт жақ полностью тонировка, багаж бар, багажда ултануу экен. Так, механика, велюр тряпочный салонда, обычный коврик салынган желимден. Шол. Бирок авал жақшы екен. Цивикті көріп тұрасыңар. Оке. Ондан ары ақырын жылалы. 5-ші сектордың бұл жағы пустойырақ екен. Бирок моғы BMW өзінше бір башқача тұрады. Бұлардың бары түп-түс тұрса, бұл башқача тұрады. Қарағыла. Диска бөлік, обвестері бөлік, көмелер менен вид притягивает. Қарағыла. Өң қайсы ол қылады екен бұл. Өң ішіне мұндай хамелеонға да оқшош көтеткен. BMW E39 220 000 пробег менен оригинал дейт. Механика 6 ступка 2001 4 объемдо. Максимальный комплектацияда $9500, 553 85 15 95. Левый руль. Тонировканы келтириптир, бериптир. Обвестерди көрүп турасыңар. Тиги морда решетканы карагыла. Не диск болуп калды экен бул? Мен ачалыкта эле разбираться этпейм. Скорее всего, жабык окшойт. Мындай коюп кетип калган. Ооба, тонировка алдына чейин берилиптир. Уруксаты барбы жокпу, билбейм. Бирок жакшы жасаптыр. Бир любитель окшойт. Арткы көрүү камерасы дагы бар экен. Toyota Vitz
Toyota Vitz дейді. Toyota Vitz малолитражкалардан бұл жерде де тұрады. 370 мың сом, 2002 пробег оригинал, объем 1, автомат, коробка, состояние жақсы. Қарағыла. Өңі апақай. Штампованный дискода қалпақтар салынған. Сары, оранжевый еополюктер салынған. В принципе, ушул жерден буюрса 5-ші секторды толығыменен көрсөтүп толгосамдағы көп машинаны көрсөттүм. Видео жаккан болсо лайктан басып, каналга талалик болсоңуздар, катталып коюңуздар. Кейін буюрса эртең воскресенье болот, ошондо дагы чыгып бул жерден чамча тартып берем уже башка секторларды. Ошол баарыңыздарга ассаламу алейкум.